specijalno za lovački klub Dolina Vukova koji se nalazi u Atlanti Đorđi. Pozdrav ide posebno za poglavicu Jesi Nihane, za Nihada i ostale učine. Muju Muhameda Nermina, Almaza Amira Admira, Prinskog Vuka Krezu, pjesmu napisao Šahbaz Tusunović Žepka. Ovo sve što su ovi otpjevali izvodnik, sve čovjek je napisao. Evo imam i ja pravo jedno da otpjevam njegovu. Hajde Žepka piši, samo za Dolinu Vukova, idemo lovci. Lovačka je napravila čuda. Ako neko pita za Vukove ovdje, nek se samo sjetio te pjesme moje. Ti se lovci do vijeka pamte, koji love na domak Atlante. Ajde! Jesi Nihane, ljubite tvoj Alen Kezo i Čovo. Ako neko pita za Vukove moje, nek se samo sjeti ove pjesme moje. I se lovci do vijeka pamte, koji love na domak Atlante. U Đorđiju, evo. Ajde! Samo za momce Dolina Vukova. Momce Dolina Vukova. Opet su nas nadigrali vuci, za to ručnu varanu povuci. Ne možete loviti sa nama po đorđijskim nekim planinama. Ako neko pita za Vukove moje, nek se samo sjeti ove pjesme moje. I se lovci do vijeka pamte, koji love na domak Atlante. Nalazimo se da se ne zaboravi kod Alena Keze. Kako dobijam inspiraciju na ovoj parti. Svi su skoro iz podistog kraja, kod njih nikad nema promašaja. Zaboraz pogodi u metu, najbolji su lovci to na svijet. Ako neko pita za Vukove moje, nek se samo sjeti ove pjesme moje. I se lovci do vijeka pamte, koji love na domak Atlante. Specijalni selamine za moju Muhameda Nermina, Almaza Amira Admira, Prinskog Vuka Krezu, pjesmu napisao Šahbaz Tusunović Žepka, legenda. Ima li Alen? Top.